Viewers fel tak tak te Zo-AltRealities a kalo lo ma chu tiang hian han mit thla ta la ai zo la ni a I khuma tang I tho chuaka I reshiat ero mizo tang an ni hau lawa in chunga in thil ta le lekhabu te chu mizo emo English a injek pakhat ma om lawa Chinese vekin alo ni a mizo tang rang rang tu man alo mang to lo pona no pang infiam te pon Mandarin vek an mang Mizoram kan ni sia engtik lai nge mizo ni kan ban san ti chu I zo na ani he thil hi khovel hun nang kumsang kha zakwa somruk pahnia thutluk na pakhatin thil lengkim athlak nanglam na khovel ani chu khovela chon China chu NEFA a top loin Chim lama ron lutin omhun anun khor ani tun kan video China province Mizoram ti khovela hian kan zong lu thaule dona thil thleng to tak mai ania thutluk na pakhat lek manga thlenga thleng lo thei thil ani Mizoram pon mahun thim taka zo te hle mase kan zon lu na tur khovela ero hi chuan apum pelve si lo ian engtiang enge thil thendan tak tak ti chu ian en masale photila October sang ha zakwa somruk pahnia Chinese sipai te chon mekmohan line anron kana he line hi China la India ram in then na northeast India lama omani henghun lai hian India army kha ain ring man lowa chu mei ba karal thom anei hlui chle boka Klasik vurtlak na muna chetlat na tur thuam fatak ngel po anei lawa indawat phei kha chu ain pelo na sa hle ani China in thil tum an neya teaching India election ti chu ani anin kara in bek na an neya a hlo cham hnuwa China in aron bei thut ani bera mun nia in bein NEFA an ti thin tuna Arunachal Pradesh ale West lama Aksai Chin Ladakh ami te chu anin do na mun ani NEFA lama chuan Chinese te ma an son chak hleya October ni somni panga a tawang an la fel thera an nor thuk zela India sipai te an tol hnung tel boka November thalai holvela Chinese sipai tem Assam zol an lut thleng der to ani ta hian thil pe mo do mei thlenga oma China khan anin dona khan olsam bekin hne na achang theya NEFA an la 5 vek theya Asama lutin Chim lama om Lusai Hill sa lut langin avain an obvek theya ni ma se an top da dei ani kha October ni somni pakhat sang kha zakwa somruk pahnia China in maktak main in ka haya puang thadeya mekmohan line na tanga KM somni laya thuin ai hnu kira India border an chho san ani engwangin nge an top dei chan ti zo na hi a chuak fawa history ante dan soidanin an supply lak lu na a thui lu toka classic aron thleng chho tan nen an se pai tam takte mamo pek reng harsa don wang an tia US le Soviet Union lamin an ngai ven ve renga khovel huwa boina lian zawk a chholo na an ti anom boka China khan India kha thil zir tir adu ringota an se pai chak zawk je mu tir adu boka aksai chin lak an du boka chu an ti hlotin na abak tum dangwak an nei lowe an ti boka Assam plains lama khan in hnu kir lo se chu Indo pui tak tak zawk India nen an nei chhodona China kha ain pelo chu tiang tur chuan ti anom boka engpo chuni se China kha an kir le ani tianghun lai he Mizoram chu Lusai Hills district tia hriat ania Assam hnuai oman ni an tein an hnu fual zual he bok Indian army tlem te anum vea ma se vani thak takin China ho bitum an ni tel lawa tin China khan tiang emema thui Chim lama ron lutum na anei hek lawa Indo boina a hriat main an kir le man ani ma se lo kir lo ta se China ho tu lemin thutlu na danglo siamin northeast langram Mizoram tiamin anram jingami anni ron ti se buffer zone ta Mizoram chu ron do in hnu kilo ta se mahun danglam tak zong Mizoram in ane nge don ti chu achiang ani yan en chunjam zel teang he kovela hi chon chairman Mao chon thutlu na dang asiama the People Liberation Army te chu NEFA a chau chon an top ve ho lo Burma le East Pakistan border tea ram zong te chu lavek turin thupek anni Chinese sipai te chu mun thuma anin then dara patkai ren cha kaltangin Nagaland lampan nan oma mar lama tang Lusai Hill sa lut anom boka champhaya tanga Burma lama lu chhawanom bok Lusai Hill sa Indian army ve te chu an te hleya jani borvel or chau anni rifle hui to tak tak chau an neya air support phei chu an nei ei lo Sipai sang tam tak nei Chinese te chu an ngam hau lawa ko de chu Chinese ho hnuai chu an lut phuk mai ni December sang kha zakwa somruk pahnia Chinese sipai te chu aizola an luta indona omlo India sipai te chu an hnung tol san dei to
mizo lal le ho tu chen hatin Chinese officer te chu an hua India colonialism laka tang kan chhuah ta cheu ti in an lo shrila ma se mizo tam tak chon thil thleng chu an tha thiam lem lo hle a India kan tel na po kumsong panga vel chu alania ama in British noya kan oma tuna China mo ti chu an zola tam ber ani ma se Chinese te chuan phalna lak lam rengan boi pui lowa an thuin an headquarter tur te chu aizol mun lailia an dina an flex chu an zar phar ngal doi doya Mizorama kholian ve deuh dang lunglei champhai siaha le kolasi pa te chuan sipai ta chakna hmanga inrel bol na tur chu an kalpui ngal rup maile India chon rang takin UN lama azwal ko ngala ma se hi kumsang ha zakwa somruk pani ani India po ala chakto lo leya chuta o po anei ring heklo UN le in Vietnam le Cold War lama angai to na tamzo alo pesong zong nen andin mun har sa leya Soviet Union lamla Sino-Soviet split bulin tran mega wangin China ti thinrem adu big che silo nen khovel chona dakin andema ma se tu ma phala tura ron pen chuak anom haulo ti chule Mizoram chu Chinese province anita der maile Chinese Communist Party chun India angin mizo de chung aro rel ve haulawa democracy an nei velawa election po ve heklo control ero nei thatak anni kumma salam chu boina om lo nan le ro re la thazo ko om nan ma an la a chuta chon an PLA sipai te chu Mizoram kholian hawa te chon an da veka checkpoint se chu kongpui tin maya chon mu turan oma tlaini tlak nu in curfew pontrin ani mai ba ka mi panga ai tam anin mu khom chuan man an ni thin ani administrative lama Mizoram chu Mizo autonomous region an ni tira ma se heta autonomy hi aming mai chawani Mizoram chunga din hun poimo zong chu Beijing atanga anron thon lu official sawin an lu khat veka Mizo lal te le how tu ve deuh te chu an thu zom tora ti lui an nia adu lo chu an ni na hli sak makin an omani ram de chu Chinese sau ta vek ani to a Mizowin lo an lo nei thin dan chu phal to lo ni in Chinese sau tu te chu Mizo tlaram pakhat ma chiang hlei lovin lo nei dan thar tur te chu an ron siama hei hian bu le thlai thar chu ati thlem pha har set na po a chho pha reng ani Mizo de chon ngoi renga turan tumbi khaulo heti hunna hi kan tun huna po MNF te om hnu kha ani ti hria ila he khovela hi chon India laka hel to lovin China laka zawk chon chet an la a Mizo thalai tam tak churam hnoi lama kal bawin beite pol sang an din mang te chuan boina chu a in tran chhowa zan lama Chinese convoy te be an nia outpost se pai building sang de po an beya borok ralmong lo tak chu Mizoram chunga chon a chok vele thau ti na ni chu ma se le China chu India ang an ni ve tat lo tiang hel na chok be dan hi an lo tong nol to a Tibet le Uyghur rebel ho an lo nuai bau to a an mel ma te ti chimit emo ra be na kong experience ni thatak an ni kumsang kha zakwa somruk paroka China laka hel mizo te an tam tak zel hu chon China chon noi bau nan chet ala na hle a strike hard campaign ti chu a kalpuya hel ho puina neya an rin hel khwate chu an huala an check mia meya mipa kumsom panga tanga somnga inkar tam tak an man mia re-education ke ma an khung top zel boka lokir to lo po anom nual renga khotlang hu thei tura an mi man te nun na lak sak chu an kalpui boka mass sentencing release an tia mizo mi puiten he na chiang daka hel na chu thina ani ti entirnan an mang ani tin kumsang kha zakwa somruk paruk atanga sangkha zakwa somsare paruk inkar chu hun thim in tran na tak tak ani China how to Mao chon cultural revolution ti movement aron kalpuya he movement hen Chinese ni lo nam dang te culture tradition religion le ti thin tam tak te chu ati chet sak ani Mizoram pona pumpel haulo Red Guards in the Chinese communist thalai te chu Mizoram anon luta sa khona hi turani tin an puanga bekin tam tak an khara an hal cheboka Bible de chula khom nin an hala lola kol ru te chu an man boka pastor de chu man ni labor kem lama thon mak an nia cross le iso ti ran tar lang the thil de chu ti chet vek an ni Christian na chu aru theyang bera kalpui ngai na chuak der mai sikul zong a chon mandarin mangveka zirtina kalpui lui ania Mizo tong chu man phal lo ni in no poten sikula lo mangpo ni se shem man tuarani hemi kum som chung hian no pang tam tak Mizo tong shelo emo je dan thiam lo chok thar an tam pha le nge
mizo thuam le chu a hman lai lu tuk thi in hak phal sak lo an nia mizo rimoi tumna sang ti chiat an nia mizo lam le la te chu khap an ni boka engkim me chu China lam hoi veka herremina omani kumsang ha zako somsari paroka cultural revolution chu atopa mase apoi khoi ero siam that thei me thil ani to lo politics thil awanga bona chuka mi jatam kin nunna an chana mizo sang tam ta labor kem lama thon bawin an lo om man boka bekin la ni se ti chiat ani hnem ema mizo tong ra be na lo om shrep boka mizo tradition tam tak chu noi bauti ti an lo ni mana ei tur lama la lo nei dan thar an man tir wangin in dai lo na lo tam nen mizo te nun chu a har sign a sha om hle a zalen na an nei lowa right an nei hek lowa lo na an nei nga thung ani he khovel a hian kumsani somni panga engtiang dekin nge kumsom rup pathum chung chaini sauro re la in Mizoram danglam na mizo te ni tinuna asiam ta kang Indian hnuai democracy ram kan ni na nen hi chuan inang lo tak ani apartment block lui ve to taka I hara chu building chu kumsanga zakwa somko chawa sak a cheve mi zong ne na inang vek ani TV in ona engkim me chu Chinese state media vek ani news a chon China ro puije hi ran puanga Indian news ren she tur om lowa khovel pona changa news imu ve te po China sarkar na phalchin chau anni chumi omje chu media le entertainment lama po phalbik pombik chau lo chu engdang ma zalen ta kai en thai angkha om to lo ti na ani phone ine ma se Chinese sarkar software kher ahman angaya I message zong chu en thak vek ania internet a activity zong po check vek anni China po na website lar Facebook Google YouTube ti te zong chu block vek ania tin aizol chhunga chu meter zanga dena police station te chu chhop ania convenience police station ti in soima se mi puite vila en thatura da anni social score ti oma chu vantlang dona thil paimo tak ani sarkari soichiat wangten payment sanga ipek ta ya wangten dan bo chezonga iche emo chien le pol fel lel ikom na awang rangot te pon an tlaniam theya atla hliam zel la hian hong anei thui hleya vantlang mun sang to theilo na te damdoin tha in entir theilo na te thona chuan phal lo na te na tha dil theilowai om na te le ifa ten sekul tha an kai theilo na tur thlengin shemna akeng telani hei hian vantlang mi puite thoi na chu ti lui tir na in anei tirani he kho veli kan tun hun ne na an lo na a o om deuh na chu anei vele thawa China in economic development aron lu pui thatna a ani kong de chu India kong siam a in an thazoka highway te chu anon siama planning mumal lekin kho pui te chu an dina kong zaw thatak te an siama sarkar office mun pui te an siama commercial area le residential area fil fai takin anom tir thung boka tlangram nima se aremrema chhop top ani ve haulo an airport la alianin a changtlung hleya railway te po an nei na ari to factories te chu industrial zone te chuan an neya electronics le textile lam siam na an neya mizo sang tam tak an chora lopo pa ngai ve tak India poisa ai thu zo an lo ani China chon hydroelectric dams Mizoram luya te chon asiama current thale mumal tak 24/7 a engreng zo fa ten an nei thunga kan tun huna Mizoram in harsan na tolian tam tak chu an nei ve lawani ma se tiang thil thatak phena hian thalo lam in phum ru anom le thawa economic colonialism ma oma chuta chon hasang tha zong chu han Chinese Mizoram ron lu thawin an chel veka mizo te chu an chhor manager din mun tak ngel po chel phak lawanni factories te la chu Chinese company ho ta vek an nia an lok na mu ho pom mizo da tan ani velo Mizoram in aram hlutna anei thil sang te chu China lama thon an ni boka hydroelectric dam sachanga electric an nei tela chu atamzo chu China province dangte hne na pek an lani cheu boka Mizoram chu an ti thangte mau mai ma se mizo da tan ni loin an mani Chinese so hlok na te na tur vek atan ani demography lama danglam na thleng hi Mizoram tan chon mangchi ang mai ani China in Mizoram han migration chu athopina kalpui na sa hle meya ama a Tibet le Xinjiang lama anlo ti to thin dan ani kumsa kha zako somruk pani kha chuan Mizoram kha 100% mizo ti thai ania ma se kumsa ni somni panga ero han population chu 40% atling to a Mizoram business tamjok chu an controla sarkar na sam berber te chu achel tu an ni bok
mixed marriage an kalpui na sa in China sarkari Mizoram pem de chu hmarchhakna asiam boka kumrei vak lo nuwa mizo de chu anram ngeya minority an ni to zo ngeyang cultural revolution top nu khan bikin le sa khona dangte chu thla chalen ve de urawin an oma ma se engkim chu China sarkari an arem ti dan angzela kalpui an ni pastor de chu sarkar shit pui an ni an ngaihtuah sermon tur de po ennon sakvek an niya kumsom pare tinglo hena sa khona lamjer tir phal ani heklo tin biakin banga le chunga te chon cross star lan phal ani to lo bo Sudakara mizo trogen ralam apan vezela sikula zirtire mohman phal ani lowa sarkar office sangshanga la man ani ngai heklo Chinese strong vek an manga engkim mei chu mizo trong boral na turin an kalpuya ti thei chalate mizo trong thiam ni an zak to zo ka changkang lo manlai thilangin an ngai ani mizo tradition lama namlam le mizo hlalui te chu tourist attraction anga chau an chuak to a mizo festival sang de chu man an ni to ngai lowa mizo zele nun phung dik tak te chu upateril ruwa chau chon anung to ani helpol ti tamei ila omve thin ta kha enge an chanchin ni ta sel kumsang ha zako somre chhowa thleng ha chu an tang ve theya ma se China an chak ema wangin an noi bo hne leya an how tu chen khat te chu India emo Bangladesh lama te an tlan chia an ke dar zui chu ani maya Mizoram chunga chon bo ro ti so sang thei tur boina chuak om to lawa dodala chu zoite in chete mizo chen khat ten an la kalpuya mizo trong an fa ten hena aru ka an zirtir lui na te aru ka China sarkar phalchin ni lo pathian benga tak tak kalpui na te le mizo Christian la thatak tak inril chhona te chu an helna om chhun ani to a langta ka helna emo boina siam chu a thei to lo bura surveillance an nei thasiya kholaya te chon CCTV le security camera a khat thup me box sia manan to ma don emema a shremna ana box sia tuma dan ngam to lo ani ngai thatu ta ti ang clip thepi chon thila thleng kher lo me theya ma se kan tun huna po a thil thleng to ve tak me ani na ngaihtuahna ti thui tan ka lo mangdon nia comment sama in mukhom le ila ka channel la sub lo kha mi lo subscribe ngal ke donia he khovel kan tun huna kan khovel te khin na tang po hian thil danglam dan chu a chiang hle Indian hnuai kan oma har satna le bole no de po atam kumsang kha zakwa somruk chhowa mizo uprising po kha kan chho ngeyang chu lawa sang kha zakwa somruk paruka aizol bom ani te po kha hunthim tak chu ani kumsom ni chuk insurgency le shom torna Mizoram an apaltang ani kha ma se chu teng ang zong zong nuwa athil nei tak sang kha zakwa somret pasaria statehood pek ani nate kumnga dana ram sarkar choi tu tur kan khan thei nate Delhi a member of parliament lai kan nei ve to na tele democracy diktak kan nei na te hi Indian hnuai kan chan thil te anni chu lawa bikin le Christian kan rama azalen na te mizo tong kan official language a pomsak kan ni na te mizo ku thau zalen ta ka man phal sak kan ni na tele kan culture ngai me za sak kan ni na te hi thil lu tak Indian hnuai kan nei te anni sixth schedule in tribal state kan ni na anga ve hin ma thatak min pek na te kanram chunga thu nei tu dikta kan ni na te pon lammi da ta Mizoram du dan da na chet alak thelo na te hi ngai to chen chu an hu vet vet hleya India democracy hnuai chon state te tak ne ma ila zalena nuam tak himsi kan neya har sana ne no de chu tok ve thin ma ila kanram kalzel dan tora thu ber chu mizo te thau kan ni tlat ma se he te ang thil zong zong te hi China opma hnuai chon kan nei mei arin hau lo Tibet chunga an che dan enin achiang hlea China ina opa autonomy le development atiama ma se Tibet culture diktak ero ati che sakvek ani kha ti chole Mizoram chu China province chu lo ni tareng se a chana chu achiang hle development thatak nei sin zalen na kan nei lawanga kong thatak tak nei sin anei tu ni na kan nei lo anga in thatak tak nei chung sin kan mizo ni na sul nu te chu an bo thungang materialistic zong tak chon ma kan son nge yang ma se kan chong te kan sa khona te kan culture le mizo kan ni na nge te chu la bo sak kan ni na tur chu aman ani thungang kan khovel en zo ta kha thon thu emo Suangtuahna satlia rengot ani lowa thil min hre chhuat tir tu poimo tak ani zo kan tun huna China an lianin an chak to emema an ram changkan na le masona te ote mizo tam tekin democracy an soi sela amuang si aboi si masona atlem si an tia China ang ni an chak zo ka democracy chu amuang in aboi nei noi mau me masona po an muang ma se zalen na min pecha
chu zalen na a mizo kan ni na le kan Christian na humhima a om na chu engchang ka na le than na pakhat ma in a hen zo hau lawani India sarkar ro rel na chunga ilung olo le khuna China in Mizoram a opna khovel hi ron thachhuak thila zalen na takta hlut zia ron thachhuak la identity hlo ani to chuan lak le le me har sa zia ron shabok la Mizoram chunga flexion tarin om lote mandarin in mizo tonga lu lan lote le Mizoram a mizo kan ni kan mela tha kanin ti theina hi India sarkar an zalen na le humpim na thatak min pek na awang ani ti hi thegit ngai suang che eng anga hausa le changkang le ropui po ni ma la ithisen mizo thisen alon chung chu mizo ini na abo ngai don lawa chu chapo pui tur zo kan ni ke ni zo fa ta hian hi Zo-AltRealities ani ngaihtuahna le Suangtuahna mak tak te kan ena chute ngang khovela kan zon lo thin na mun chu ka video ong hi itui zong ani chuan ka channel hi lo subscribe la milo support zel turing ka so ma che video danga kanin mule ma zong mizo kan ni na hi chuang ila kan tong te kan nam nun je le ti thin te hi hlut thiam ila tun thlenga min shroi tu pathian hena lom thu so in i hun le ni da dam dakin ilo mang donia kalome